nu jedo kese KEHOU keba temye battery kelushia ibriko kerse te thanu pukecha Jisu Krista zoe nduri thieri kim hebazo mo ke chache si jozojo mo ke pinyo fewe bodigi jetho thazojo uko pette ke zeri taliku krekinyedi sera se kelipie uke pinyo fetseke Jesu Krista zanu kenise pette kelulasewe. Disoza hoha NIEPUU kabiugo tsigasa disoza porosho legevi pozatse legevi. Puti hongugilela ke penyuve pejewe. UBC laliro disoza kerkrbo. Kergela muna September Sunday ke new hobise Senior Citizens Sunday isidi Ukrainogo la chagili shigazitsia. Tekr hoha UBC la kikru tekr tsedinu tekr honu kikru zedi kepenyo KERÜSUO ke chanu shiri ugosugosa tsuvorza
무수 메지디 산데호하 우크르뇨고 바우시리 ketshaki chimigola chalegevi buti hongulila ibu bejewe 슬라치도 우고 첼리크리 부디케 텝프 우 프로모다디 첼리히 테니아포 호하 우고 끌고 우고 끌뇨고 제디 베테게제 호하 프디 테자호 차비에 우끌뇨고 즈느바웨 슬라우고 첼리 히테니아포 게짜미포 게차 호하 게제디 프리디오 게메타디 베테게제 프레시도메 하레 제호바 안기 르즈바야 파키부리 아카비에 탱아 츠와히 은케미에 토노누 아켈랄리에 무 아스프랄리제 니에케 디피에 아키자 스디 아켈랄리 노 아케야 제크리에 아켈랄리에 케티오 다후 케메티 부츠제 노 아제크리에 무 아다후 조츠라 KERÜSUO Vihienuo akelaliche hey akepenyofe kel heketsgo jiu ur hekerhugo mu mezkomogo Vihienuo kekrilamune hey Jehovah nos akemeru akepeleu hey Jehovah akresa nunu apenyolete nunu an vakrifvor noe ajo vanunu aseparse ante si diozotio I me ke krala ke te krgeze putse deri no akeya ke kuzo atiesen ke tsebutsu zate nzapu zaye pie pesia zaketagi akake gewahe ake kudzeketagi akawahe angumumie adze putzela mu akelhu rkebago keze parher kekeya disie kepenyofe pu kawade pu hovo pu telie miepuri pu kelas zeru kelakes zeru ia hey kepenyofe akinu petseta heche hey akepenyofe akrom haileche apejoya ke jako bu mengadi jetaje apetsetyo fugetyo gobu teta mu tengabie uzeflietaje deri awe mercy zotyo mun ketshmimi zotyo atien kemieto mun kelagiliam hatoko zate putyo asko si ketsi ketso moshiri awe NIEPUU patoke zako tsevo zotyo an kemieto pupe sidio nkemieto rbi putyo Hare kepenyofe no akresa nunu beta sede siro atie ketsori mhato ungo zotsuko pu pesise dyoyazo a tsada mu atse reputazo shiri akawa heje hey kepenyofe abu hasivor getyo tepu pete koki nkeko mu nke jako pu pesise wake mochie nke mietose hey ke penyofe ti pesokotso nom hake jako tsekesu hare ke penyofe supo hieze baga no abu ke yekere ke kra musedari no atse perhilas zodio mu kizeke sugonunu no apula seshir zodio no aterutse pekrasetio mu anu tu pelio lasetio nkemie thola a harp se di ke TSALI tsepie nkisetio hare akepenyofe a liar sedi ke TSALI tsepie ntsedio hare Israel ke mesau an ke TSALI ko ke tsegi atie puke ni fshedio munoer hakese aropu ri sidio amese zate nkemieto ke kruhigo pudio a ke petse fuya ke zagobu menga mu uzie ke tse ketala hauha ke penyofe diewe mu ukrnyogo niego ke lula ke penyofe pejeya ke penyofe die hauhabu niemi pupugetse ke lun tiwor ke lie tseche ke tse ukecha ukehu mi pupugetse
KECHA Disoza Hazedi, Niepubu Jabie, Nieko, Baushiri, senior citizens, Ukraino Tsakaba, Gahubushiri, the Presigalia, Tsiliatina, Ugo Petesudi, KECHA. Habitet Sagasa, Mum Habetesegaba, Hego, Gemesa, Hego Kekrie, Kepenufa. Puti Bavadoho, Disoza, Geviho, Happy Hugo Tsavakasala, and Pejeawe. Noche do Higobu, Gaze. Here, Gikrupu gets a ze, Shiro, Hitio, Gehurapo, Tushiri, Gehurapo Bashiri. Nkepele, Kroto, Ropu, Nunu, Gaze, Putziligata, Tenunu, Gaze, Keke Hervadi. Heko, Luki Haki, Ba Keki, Tazo Shiri. Putihonu Gazedi, Nkershunu, Gazenu Putzidi, Nshuligavi, no Hawasela Vordi, Hego, Petsola Gasela, and Pejea. Lanunu, Niepu Hego Lavordi, Diobado Hohat Solagilitsile, Kerli, Soza, and Kershuti Sozahoa, Solagilitsile. Lanus away, and Pejewe, Hego Yagasa, Hego Gugasa, Petegola, and Peje. Pankerezegase, Kewagolari, and Peje. Heko ke niti tsikregele tigolari npeje ke kilamon nipu no sogo sepe tenu heko rugo se work sala ke tejibin ziawe jedo nipu heko nkrshu ti honu ke zedi heko krunyogo la ke tejibie ntsiawe senior citizen I ke category unu bagadago heke hunu nipu jehova pitse mi taunu bagada bete kelhula KETHODIE Zisia, Nipu Jehovah, Hego Chedo, Jabie, Ugotsiawe, Munbu Pesoginu, Gevor Teja, Supie, Ugotsunu, gets a city, Kichaya. So, Nipu Jehovah, Pukitza Shiri, Teja, Gesero Teja, Gemetza, Gemekro Teja, Rikecha Teja, Nipu, Hesugosa, Chabie, Hego Grunyogo, Mu Pitsimi Town Bagada, Sugos Bete, Zisiawe. Niepu Jehovah no ugo ke niritse pe krasigili tsirije. Tie Niepu Jehovah pitsimi taunu lergadala ubu ukelhu sedi ugo ujedzgada shigeziye. There is no vogada tichegonu gigezbunu Niepu no ukruhi vorsashi gigezbunu usevorsashi ue gigezbu shilishi Niepu kelhu nu ludi sigile sokos sedi nu Niepu Jehovah ukikru unyonyo zunyo shirgezpu Ki Niepu Jehovah, Hakevisogos se uchatalas ligadio. Niepu no sigets a child crebutus, nun rebutus the ubu, Geokeluha, sitting Niepu Jehovah, put Jack and knee, Ligadio, no, Niepu, she gets a tajabi uts pressigility. Tenugame jegabamie, Tenu mesigabamie, Niepu, Betebi in Pelesia. Sir Pukitza Niepu Jehovah, Tatsame Jegabagoribi in Pelesia. Niepu Hedonu gets again to Fadi Hekrinoho, to get second to Fadi Utekigaza, Horiba, Niepu Jedos Gosripi in Pelesia. Niepu no Jedo, Zopfakigazabo Beshi, Ukerekigazabo Beshi, Upiekigazabo to Fadi, Nukemeji, Nunebeshi, Uketsikigazabo to Fadi, Kemejis, no Muba, no Sibawe, Hikochedo, Petsugos Petesevor, Mhodzun. Mbugo tsugas rosnu, upiel hupiutsunu, tenuker lipiutsunu gets a susa city, ki chayawe Niepu Jehovah. No Niepu Jehovah serho susapie utsje. Ukeleu shiri Niepu Jehovah, ukeleu ubu He baligato Tajapie Utsje. Ginu Pugasugame, Sir Pukitzawe, Niepu Jehovah, Pitsumie, Tatsumie gets a Hunu Balivi. There it noon away Ukubu, he for thee. O Niepu Jehovah, notice Sozar Hebutsgas said Ubu, Unidin Zhapusenuo Kitiki Nushiri, Ushezanyomi Donushiri, Mu Kigatsubunu, Niepu Jehovah no Senabeshi, no Ukapie, Kigatsa Tabunusashi, Sununu Bu. Tie Niepu Jehovah Zhaputse, no Jabie Niepu, Hegrinaguatse, Ropukitza Shiri Niepu, Kepelekitza Shiri Niepu, no Ugotsepe, Hise, Dichayawe, KECHA, Nunripi Niepu Ugotse, Ubuki Tikinu, Niepu Jehovah, Luki Hakivoli Modazo Shiri Tikinu, Niepu, Nkime Himeloziligevi, KECHA Nunagoripiutse, Mu Ministry, KECHA Ministry Susari, Niepu Jehovah Tsepenibie, Hegrinaguatse, Niepu.
no jabi utsa tina uke pelenu bu susagile tsaji mushidi nipu ropa chata tie nipu heki grupu bu gazunu ropa chata semor shoga zati honu hekranyo hako habu nipu uki kru mu ke kru ke kilashiri nipu Jehova chata ke vibu tsirige dio krata tsirige dio o nipu ropa chata khasirige dio no shigaza te jabi utsa tina di chayawe nipu Jehova heko pergasigim he nipu no uko kawa heje no kurguleje ugobu nipu Jehova hasi vorgedo tepu betegogi nke komu nke jago pupe sisowaga moche nipu no shik jabi utsije ubushidi di sozasku sedi njaputsije heko krnyogo kelula jedo ke tejibi ntsyawe ugo kelu ugo zapu la ke tejibi ntsyawe ugo ginu heke huburi tejanguje ugo lanunu ki grupu puke zburi tejanguje heko bu heko krnyo hako hakrile heko krnyo hako harshuleje nipu Jehova no ti sozaki debo hepe utsushi ti sozasku sedi heko buri ke zedi ke perodi heko nilege dio pomar regeze ti sozahako pomar regeze sidi hego honi hori kresalege dio mubao shiri hekryo hako kre go sal yege dio la nipu no hego kruise geletsletena jedo nkersho ti honu non tyo lerdi nipu hego donu ba heki grupu puga zebadi hego tsesa hego chesa geletsleje hego bu nshodi tenu lule nshodi tenu rele nshodi nipu Jehova hego nile nkresagele tseje hego mato tsovogo dio petenu non tyo zayetsle Munipu no jabie ki grupu pugaza mu miliu shiri tsigile tsirije ke teje tetserubi ntsidi Yesu Krista ka laki luzanu chasdewe amen.
接几的，他卡比尼布子给掉，都是这个吧，是个是跟我连一的，某个给差，呢，谁给啥给是给差差，这个是谁的？你给古在，莫里你跳起来不白些，是个是谁？这是谁的？给别人飞机啊，你们就没落给连，是连一的。Jésus Christa ura ke luzanu chedo Christa ke pele ki kupete ke lula shiawe uki hue September pie family month shba mu tie uni ke chepoliro tisoja ho pie senior citizen Sunday esidi ukrunogo pitsugola Sunday ka pie pekribiba musala ke lu ke shose tretonu ukrunogo senior citizen ba kita go pete ke lu ke shose ni go petso shiawe nie ki krubimo de uki hushiri nie kola uni mu teja muli bayawe ni pubu ke vikeshro mu rikecha teja khape ni otsdi ni ko bu ki kurkrcha mu ki hukrcha vokilyo tslie tena ke tsese terin de ni go pete petsoshia jido kershti honu uko ke zedinu job ki kru jesus me hoshna job tutepo kusa ponenu pengu Christa mi la uche ke poliro challenging seke poliro me krau ngu ke mo ke hunu thake ke hu posel huda ke chawa uche seke pochia puti ke krasate me ke kari me krau ngu ke ke hu mu me ngu ke mo me ngu petsa ke hu hawa ke hu jahani ha ke tu modin hu baya musla me ngu ke mo ke hunu upen no ke ba mi we bu o ke hu ha ngudi uche ke cha mu go ke hunu impact ke bo baya ke susunguli tie Christa me ke cha o ke hunu chazo ke nguri me krau ngu ke mo ke hunuri ke tu shmo sha ke cha ti bonu ba ke cha susunguli me po di hai ke cha po pusha. The greatest education your children will receive in their lifetime is not what comes through the school system isi ni no ukel hunu hasi ngu ke le susuliro le skiu nu voyamo deri ngu ke mo leri kiti ke nu thake the greatest education is through the home by way of example. Isidi mi po pusha mu ha lekeshiki uchi ke chepo ke suseleba. Sona mi kronugo pette ha za ke vito kapie uno noche le ke viu liro tie ni no nogi u ke penyo fo temio tsukesha ni no nogi u ke penyo fo ke temio fo tsekele. A man and a woman of God for your children. How may you say get your susumulido? Job to the poor, Kusopo, the new pengu. Tieds us runanu mi po tio, posa job, temiesu vitsi mu measure, tiu ukepen for crupri, zero hakesho rotea. Zero tepmi tenie mu tenumi se penopie pots, poeteco nie tenie, ut nie se, hato two creeping. Gadafu creeping muki to me kekrani. Solapoe ne tutsa temi pette dono keja torture. Job ke luha haginu chedom hachakro pose mohosina. Ugo job is sidaliro, job hapukel hunu. Kemeji ke che mom hakere ke kraze ke sevor. Sola job lesa ha mohoshaliro. Lesa ha peteuliro. Poze ko ginu puche ke cha mu po meje ko zerbi to chu ke cha susunguli dere tute po kuso po nu penguli nuliro po ki cruze ke do po tuge sha susunguli mu che do job ki cruze ha nu pachakro po se ke pushido ke reuliro kuso po nu se job to te po kuso po nu se how no mohoshaliro hachake ke reuliro job po zo po really vi ke cha ukosusungule. He was a man of character. A man of character. Pozo po really vi ke cha kuso po nu po zetu ke cha hamhi. Po a good character and a good reputation. Pozo po really vi mu po nu me yese ke cha temi po ke cha susungule do. Blameless isidipu. Pejoli kelho, poinu vitsi meje, oke penye fa krpi, mo ke show retea keja temi po ke cha susunguli. Po zainu,
pokelhu hawa he is a man of integrity isidi pulivi pe joli regecha mebu pothali regecha kelhu thapunu boy thembe zeke pe rogechu nuliro pozo haikechu bunulu mebu pothachu pudi pope joli genjegecha pothari legenjegecha integrity susaba TSALI pokepenyo fuzeke pe rogechu no mohosheliro poenu ukepenyo kripri isi ukepenyo kripri mu kesho rotseya sona pokelhu hawa mohosheliro temizeke pe rogechu ri mu pokepenyo fuzeke ke pe rogechu nuri poe vitsi mu pozo porli vigecha temi pokechengulie mu pokelhu hawa mohokeshiki poenu ukepenyo rugecha mu ukepenyo Visietso gechenu pokatigesha he give complete respect and obedience to God ukepenyo rugecha mu ukepenyo Visietso gechenu pokatigesha susunguli sona ukepenyo jobless no mohovoliro vakekra job se pukitio job isidipu pokitio job my servant job isidi vakekra pugecha susunguli kuso se talano mohoshliro nie tutsati po temye godonu temye pete donu po se kajato isi the greatest man in the east isidi susuri po ze vatsasha material tate mohoshliro kishin kini thawnu mohoshliro poenum hani segeche okosusunguli pokini ni thorkitslari meyebalivi keklamon kuso senu pugeche te koni tenye isi 7,000 sheep isi te koni tenye ut nie se Lienum hatsaya kaza tu crepingu gadano pengu surabimo pukito america kranigecha temi mahani segecha temi po sula pokisikini tatenu zoshiri po meye pibali vinhe dere pukin new kiri pozo porli la po meye kokecha uko susumulido pukin new kiri pozo porli susalanu po enu vi mu meye kecha susumuli mo paken lunu mohoshliro hachakini po practice ke ba hachakini po dodza paken lunu chumze ke banguli kere liro okepenya for krigecha muken new liro kesho retzekecha po em hachahani ha po paken lunu dodza kecha susumuli do mi po paken lunu Rachülie ke vi ha sedi mi bu usikecha okel hu ZHAPU vidi mi bu usikecha hawe urichi sedi sus PCCya it takes a lifetime to build such a testimony kel hu pete useya ZHAPU ha ke pesikedo mo Rachülie ha sedi hu get we urichi sus chia jobe pokel hu ha ke chapanul hu musulano no ponono go influence ke poenu ke vita te ponono go ha ke le susunguli Ogi bake mo se di mietsliamo. Ogi bake mo se mietsliamo. Mori we soboshi ke su ogi ba mo le su kapi mietsliamo. There job pogi ke ba se di ponono go tslie. Oge penya for krigecha mo ke shore tegecha pogi nu su tsikeli su sumuli. Job pozo porli vigecha kuso pononu se tkim hosiliro su sumuli do. Can you to Metha poki crew Can you to Metha poki crew ze kuso kenye no uko susumuli kuso kenye no hamhidi tusha pono tep tenye mu tenu se nigecha pono mikir nigecha temi pogecha susinguli kelhujo culture kroponuliro utsuno hu pekrakile ginu utha status mu well to ginu medzia uno no ke krahni ke legino mi ai bhakeni mi use uye krasse isidino utha sus poker kremu ukini sununu medzia culture kropoliro mo sutatinu le daliro jobe pukini ba phikecha mo pokel huthavi sekecha bonu ba kecha ukusus lelevi Kekrila monza potsu ponozo shiri ke kranigecha temipo ketoleshinu mohoshliro job no ko hathokim higecha botsushigecha uko work profession sus pumo deri uko inu ukrem hani phigechla uko kini go sedi uko nidi kethegodil hubaya kecha sigecha khrapo uko kusodie mupenguno mohoshliro susunguli uko ha thohotsuyame che de ketoleshe sus pushmo deri uko kini go sedi unidil hubaya kecha kikrupocha jedo job kikru nunu hachadie mohosdo kerioliro relationship among the siblings. Job ki kru mohogeshiki hichumi mi care.
With 10 siblings, how do they get along together? KECHA poliro. Kikru semo kim hidi uko size zireche KECHA kezi vidi pochbanishi KECHA kere to ha. Kekrilo mon kikru monun hichumi pette uzo orally prepare. U temperamentary kriya, u emotional strength kriya, u touchery kri, u keviri kri, u interest, u negatory kri pray. Muslim ki group no haidi zorli kri pray gecha, hako hakim hidi no ke ze pochle bashi gecha, ha mo ke shiki job no koe ke ze they have a good sibling relationship. She's a zere ke pero kecha hono vitorba gecha susumuli. Kuso dienu mohashali ro Ponyo tepe koe vo honi ho kinu tehe chichia. O koe ti son Jean Petropie mi po tzia. Sidi uko mi ketsepe. Uko puno se ko kedi uko buvo uko ze hea isi. Honi ho kinu tehe chigecha. Ti son Jean Petropie mi po tzidinu uko keterinu tehe ko peso gecha susachamu. Tehe chigecha ti petenu uko puno ko mi se ko sadi uko hea gecha uko susungulie. Uko kepero gecha. Job no go kepero gecha ha uni target chapo positive nu le shadaru hapo uni se gechapo me kekra ki se deri KEPHRÜ getri uti khapi kets kekro thokechnuri u ke ba sidi u shize zre ko ze kekro thodinu sidi te hechdi ke ze ki kruch ke susunguli mo lavodi po mo nu liro job mo po kimi uni no go sishir gechnu u ko bo ho kriget they taught them how to care and bond with one another kim hedi ho kremor shi kim hedi ho ze ke peromo shi susupi uni no go pethape sekeshala union no go sier get tiu ne haidi de keperope vile get ugo susumuli pochaino uni kikruno there was no favoritism pokre pono no krikri get uni no ho krik pe krigeta susuri bamo no favoritisms like Jacob and Rebecca Isaac mo Rebecca oni ugo tezeno moshli ro Isaac mo Rebecca oni zeno mohli popo we pono po krikri pozopo we pono po krikri di kenyota ugo family relationship kepero ketsu bie gathache ke wasusumuli there job ki krunuwe pokre pono pokre pe krigeta susungumo more size zre dono attitude ni gecha me po ngupim hilimo gecha kelle sigechu pori ngumo Jacob dono go mohashli ro size zre dono tefuko size zre dono oko brother po oko pruno po oko size po ngu hilimo gecha sigechu nu po tepe zeke wa sigechu ketsori chvor there job no go dono we attitude how hari ngumo gecha susunguli Titi no mohashadani ro titi kelu no mohashadani ro siblings rivalry how hurry bus hekecha susunguli size zere dono kerachle mo kecha size zere dono ke jovali mo kecha size zere worker chakle mo kecha sigecha hakere sikechering nguya mo siblings rivalry how size zere ke zemhele mo kecha how la fordinu pokre posisir gechunu putuli mo ketala poor parenting susri ba mo ke krisati poliro miliwe po mindset how pom hallenu shurhomo kechana siblings rivalry how ko paraya size zere kezem hini modali ro kemet zikecha kemet zakecha ho hongu uro kecha hai kechri shira ya kecha susunguli Mikruno unono ho krikri gecha sigechri mushia partial parenting pono ho krikri gecha Mo mikruna unono kreke tu modaliro hogi ho krepe kridaliro ke krigo ho mekel hunwe they are deprived of affection ke kre mikrobo bungu ke sedenguli modaya mo affection how harabimo deri lerino okre ukini pe progressionary super create pekriya shi su we hapete pe proba mu create zole ke mogowe ukisukini pe progressionary sunu deprived so ya ke sunguli mu tie pokre ponono kre ke tuli mo ke how ha lerino size zure ke pero ke chinu effect so ya partial parenting favoritism hako haler ke chinu
it affects the relationship among the siblings. Shizezre keperogecha susuri affect sadaya kecha musula shizezre kezim hilimo kecha ke crying mubaya mekronogo tie nipuwe upele kesha unonogo kim hidi mezabaya shigecha hahari buti hazedi kecha ke sala shervinhe muwe tie menono kecha migori we kim hidi usieze zureze keperobaya shi we susuri focus sala shervinhe ketole Pugeshikim Hidi, Christa Gekriu City, Honi Ho Krilly, Mu Honi Ho, Tripe Vikelu, Chilietens. Job Kikrunum, Hachakin, Mohosuna Getuliro, Uker Hugetcher, Mu Ukra Dizi, Chiketcher. Obedience and honors to our parents, how Harika Toshana. Tezeno Mhasilenuo job no go wen hichuba mode okoy pitch parli kata ke lutabu no ba ke chusmulie ke grilo mun okoy mi pokinu no te chaba puti ke gripo no lavo ke gripo kinu no te chege su sumo ho ke shiki okoy pitch parli di shi oto okisuki ya chli di oto oki cruise di tetsu utetzenul huge sige tabu no ba ke chmulie do Okay, no picture party auto okay crew okay who said de pressure get to honu oko job and oko gig te go chwadinu oko put sika masali morshadi popo job oko gig oko soon modamudi oko sus job puke shunu popo diunu oko kashali get the willingness ya ngulie picture park le make kra mukrasar ke meka ke curry Phizo zaparli that's Metha Ukrino bu ukelhuno interfere to get sus ku petsewaya musus temiwe uto Phizo parli ke zigizidi uto who sends gets independent how bargitchalanu ukrino involvement sus ku kepetsege nu vodaya musla ukrino learned in own life nu ukelhunum ha pukishigi mori interfere to get Krisara ke mekami mu mikrono ke medzichidi ki krustedele ke tame ke kari unimo ke ukrono bu on life no interfere chun mo ke susunguli mo keleo te meta achiwe pitsde ato akelhu ha mezali vide ato a decision akelhu no ato decision pili vide isi ke independent ha paraya mu bahori young adult ko mikrono ke medzichidi oki kru sese de ke zumi ke kari sikecha ke lenu parya dairy job ki kru mo Liro, Pononoko, job book is soon, okay, Lerino, Sus Chmozegili, Okosunu Dizi, Chigili, Susmuli, Maha Mohogashiki, get on the shame, no go petena, dear Kakishaha, Okolame Yator, Nikrono Rachülie is he, Nikrono Diezeli, NIEPUU, ni Rachülie, gets a dear Haha, Okosus, Okolame Yator, Musus, Kashamotion here. Nikrono Diezeli, NIEPUU, ni Rachülie is he get a legashiki, which Pukita pictures Jesushiri, with the maturity in our age, Utijino pizza parjigats Barajes of Shiri. Ukur Diezegacha mu Ukur Hugecha Hoha, Morie, Votalinjas like a we cannot outgrow our obedience and respect, honor to our parents. Where's more volume just like it's a Ugosus crush motion here? Kids are very how no Ukurno Zedin who walk as a chair. Dear Kakesha, how we kawan inches or we cannot do away with this command. Ukapenever, dear Kapi, no got Sekesha Haha. Ukurno Zedikal who reve how no to walk as a chair, Ugo dear how kawan inches or how Semosha gets smoothly. Musulachido, no di kegele petegi. Petebunu, Ukapenever copy, Ugotsukeshi dehoha, recursion about way. Hichuko, NIEPUU nunu, Nikrono Diezeli. How potuzo KECHA. NIEPUU niezo Rachülie isi. Silero ni vilito mu ni kijunu richalito isi. Efesako sorupo nunuse. Ugochido Ukapenever dehohapi. Ulla KECHA susule pesula sashaki. Ntoki debo Mhasilenuo Zuyie, she propagato pette PRELUDE Mhasilenuo Zuyie. Kidzino Mhachidino inkini kakralidino Mhani piba Zuyie. Dia hauha nla mu alawe ukomendo no ketchimi pettego. Ukrono dize murhu ketche ugosus chevolin Zuyie. Just say uliro job kikrugino, just say nguleket ngukele poliro.
parental care and concern for the children. Mikrono unno krigecha mu mikrono unno la unnugecha susui mohoshodo. Tie mikrono ke kra unno la unnugecha kemeye tosha unno no ch peniligedo. Obo lu kredidim haniligedo ke lesunu ba pregacha susunguli. Musla o ke tsebe shprake vitogo obuchli. Tsune viliro mikrono howe unno no kamzu shiri ke sebi utshwaya. Ukini kababe teri propria unono ya pressure ubunu ubamodari unono buzu to fadal humu isidinu ukini koripe te propria kengu pe body propria unono chwaya ubu occupied bali morsha ke tsalanu hanyam harake vitogri ke sebi unono tsugecha sigecha chya Deri hajayopo job ke hunu moho ke siki job pe punono ko te chudi ko nisele keze ke te go sele mustiu po en pununu liro Pononogo puch kame sali morgesho sanctification boy susu la pununu dinu boy nu susu be punu ken to chiba ge jesus ngulido mikrono ke kra mohoshli ro unono niche ke tola o discipline smorgesho tigonu o tar hoshmor ke tigonu o parental authority hawa compromise chabaya ke sike che ngubaya tar hosh ke junu tar kheda Betas morgue show no Betalimudi, Micronoepo authority, Ukepenefabi Utsisho, Krewaya Ketche Susumuni. Jobe Punun Kazatos, Punon Nogobunu, Ukopuha Chakama Sagili, by Punun Kazato Chigache Susmulido. Musalanu, Ukote head Shewan, Zemeta, Jobe Kiserana Zisiolidi, Bueno. KERÜSUO chebe uke penya fuki shidinu ukola ke chachbanya ke chisunguli kusopengunu siro uko tehe chika chako tidaro jobe sieledi uko pu chika mesaya mo kise sie ziledi uko me ke dit deshi ke chu me zidi boy KERÜSUO chia ke krilamun jobe sie anonoko ke krike diwa mu uko nunu uke penya fer sewari silil homu ia Hakim hegecha, ham hegecha, job chasia isi, ham hegecha, job chasia kecha susupu. Ponono mikerni, sala mikerla, KERÜSUO kecha, rosho kecha hoha. It must be very expensive. Kekrala munzu judami no tiki nuliro. KERÜSUO chegecha hoha. Hake kraseya muhaha salap pomare tor job rosho kecha hoha. Resegecha poma resegecha rosochia deri poenu suti so duchia gecha poe tsi baya gecha ke thole shesu pusha ogo te ze kusopengu nu poki kruze tu keshazo salapo no go te he isi ogo zukre meze ke deri tushmo ogo no ogo nu ogo pe no first sewa keta sikechori pumo deri job enu ke KERÜSUO chidi ogo puche ke masake chahoha pono no liro pono nogo unu donu le nuri NIEPUU nike mo chwali vimu sidi ke krwali vimu ke puma chwali vimu isi dishe poenu ukola rosochidinu ke chache Jesus nguli uko nuno ko inu kini hadde posedi ke te chike bahoha uko inu ke me koridali vimu NIEPUU tezi tsumo rile tar simomu isidishe poenu ukola ke chache mo rosoche ke Jesus nguli how mo hoshiliro uko kruwe uko kruwe uke penya fuza rugecha uke penya fuza bu me samagecha uke penya fuza rugecha ho hala po ponu ke no tocha mo po no pono no ko bu kageta sus krigechla pono no ko bu kageta sus krigechla sus be ponu ke no tocha di po roshoche mo ke chache ke ches muli mo po no sulano no pidi ki kruno zevo topigele he took the responsibility as a priest of his family poki Vie zevochli no pidi ke KERÜSUO chidinu poenu ukola ke chache how mo ke sikiti we no ke puma chwali ke visus underestimate chwali kenja lepe kiwali kenja we cannot underestimate our children's capacity to sin no chwalo mo no meno sebaya mo isidi ko ke puma chwali nzo mo isigecha we sigecha lelinzo kecha hawanguli we ki debo no la bayashi Wesusuri mikruno get shimiwe uket moshini. How concerned are we for our children? Ugo zorali dizegeta no wesusundu mehomeno baya momoshi.
uko di chaho se siba ke cha language uko di se ke chugo kim he ke chukro se siba de shi haki kim he ke chukro uko ke le te sam ham hali ba da shi ke cha we so go se track saba ya mo shi ke phuma jo ugi tyo ke chala nu our human nature ke phuma jo ugi tyo ke chala we NIEPUU gi phuma wali ke vi cha me ya phije ya mo sala nu we ono no ro ke lula ono no ba mo shi ke cha we su ke tso shvin he ono no ro ke lula ono no ya li ro we spiritual coverings su ro ki ta ke ya su khapi uko tso le ya mo shi su ri tie me krono ke chmi ke tso shzin he kuso pengunu mo hosle ro pathala nu job pe ham he ke chsi ya isi po chai nu ponono ko te heti go ti soja go tida li ro poenu uko bu go puche ke me sa ke ke te ro sho chu di uko la ke cha chi ke po su chsi ba ya ke su singuli ki ga chu la job pe ha chi ga why do he do this po ki ga chu la ha chi ga ponono go bu oke penyo fa kripri ge che mo ke phuma ja khare thor ze ge che ko bu su su sili ge tola su khape ko me lunu thushi ge tola poenu ha chi ge che ko su le living here no ino ke penyo fa kripri ya mo li ro ki gim he di no go bu oke penyo fa kripri le ke vi no puli to ga no ino ke shoro tse ya mo li ro kim he di no go bu ke shoro tse li ge to no me re li vi ga we su oke tso shi here oke penyo fa kripri ge che mo ke shoro tse ge che ha job e po top ke lu nu su do je mo su chi ya ke chala su pie po no ko me lu nu shi ke tola bueno uko bu go puche ke me sa ge che uko zedi ke tero sho chi di NIEPUU ge ka cha chi ge che po su chi ya ke che su nguli mo that was his priority Pola ke me toliro ha ke che sunguli job en poki gru kret tu ge che mo poki gru no ponono ko bunu no ke pe ne fuze ke pero pe vit tu ke le sus pe punu ke no to chi ke ba ugo sunguli poki ni pe tekiri punu ke no to sa ponono ko bu oke penya fuze ke perodi oke penya for bring hukeli susupie punu ke no totally what is our priority for our family today susedi uko ki gru krche ke ba pe te ko chosne tie uki gru la chse je ke re toro kyuga chse ke je ke re toro kyuga ki junu se mor ke shopete o security pete ke se ke susme ubunu no Kidzo zeke sega dola u do zeke su bi u priority chama me we tie picha to ke shunu we chaki nu to vozu shi ke che we su lemon no shmo shi ke che tipu nu ba mo we lemon no di putu ke chunu to le li ro u sie she ke je u no go we ki nu vodu shi ki nu to vodu shi u ko su sili do deri we tie to ke kro li ro u ko su si zo mo da li vi we potala nu ma cha se di ke pu shi di potala chi li do cha ke ru za Metha nkel hu jo se di nkel hu jo de nu oke penyo for KEPHRÜ tashliji oke penyo for KEPHRÜ tashliji inkel hujo nu let your lifestyles reflect the fear of God job kel hunu mhashali ro ha ke job thomo ke me yethoso pokini mo deri ke me yethosa pokel hu ZHAPU ke che uko sisunguli mo pokel hu ZHAPU li ro poem hape tekiri oke penyo for KEPHRÜ ke che fear God above everything poe susa pokel hu nguli hape tekiri oke penyo for KEPHRÜ li mo poto ke hu po shuri ke shor tegeli po pokel hu ZHAPU ha mo tie inkel hu jo mo akel hu jo nu oke penyo for KEPHRÜ ke che ha tasmo ke chinguli cha ke niu ze Metha uke chanunu ropuke yakape uki gru chigeli uke chaginu ropuki ta ke yasu kape uki gru unono chigeli spiritual coverings by your prayer how may you say get chai which lekel ho chashia get chai which ke dilin ke tauri ke dishe ke che uko sisunguli muslim ha ke vito kape uki gru chile ke viuli ro uko la chageli get chaginu uko yakeli susui mu uko bu uke penyo faze ke perope vikeli uke penyo faze ke perotu keli susameye mo potala chase mo potala liro
we mi no ke chimi pette gola ukru die zege che mu ukru ruke che uko okel hunu how hanu rege volien zo we su ter he volien zo ke che susunguli we ukru die zege che ukru ruke che how ha hore volien zo we musla die ka ke sha hanu ukol hushike. Let's live by the command that has been given to us as children. We di hanu hushike li chlie tin Johan leshose kusodie aha prosodi botala chlido Johan leshose kusodienu adnyoko ketho medzidil hutuya ke jadze sikeliki amha akeni ke kriporija anyonyoko ketho medzidil hutuya ke jadze sikeliki amha akeni ke kriporija keni ketho habu uko vietchekeliu chlietene uke penyefu japie petego chekeliu chlietene a ke chapo chlido Fike ke me sanke krinipu heko nipu ke tizi kapien chewe ki jer veho no ki kru kape heko tsh pokropo no chidil hu ke ch size jere chidil hu ke ch teja kape heko pette ke shala heko ke tizi kapien chewe ne nipu heko ch puzi tu vdi ke puma jonul hu ke talan ne heko tie he krono di zemu hu ke ch ri chutsole motaya size jere ke kri ke ch ri chutsole motaya heko ke hu ZHAPU ho no ri tepi ke mes ch ke ch ti ri ni ta yamu Noti heko nipu touch honu nkeko celery heko crushly muke meje keko kapi heko chiditi ukur kri ukur Visietso ukur hugecha uno no tekesche nipu ubun sikeli nipu ZHAPU honu ke kri ke koyadi ZHAPU chpreli gatola no jabi pette go chshekeli utslichi papetela ke tizie tetetirusen chli Christazanu chasiyawe amen